muchos de la comunidad Bocana Hayata para Castiña y Wasanacampi Katas Haraki al Capalco Principal de Tojena. Autoridades principales, Mata Jieta Olímpica, Tojtayani, Comunidad Bocana Hayata, Uxana, Kamasirinacawa, y Wasanacampi y Alticaistas Haraki. Hayani. Bukananga Hakulatehan Comunidad Anotki, Pakulo Pasami Sistano, Kamayamitahan Kompita Samina Kabang, Bukananga Haistas Noe Parakitana. Kuyakanakasa, Hilanakasa, Skinhampono, Oksaro, Yakaru, Kupiro, Kachata, Sukaraki. Kamawa Toktasili, Kunto Toktasili. Hayay Marat Ruli Kuyunanaki, Wakikata, Walisuma, Bukananga Karatuna, Kapalco Principal, Comunidad Kokana Hayatok Sakirinagawa, Makiptas Karaki. Hayaya Sayani, Waliki Chikaisasana, Akikim sa Tungka ni Mara, Octavipa, de la Central Agraria.